kwa baby Adom TV Badwam dwumadie yi eso ye moache sonko pa ne ya da awurade ase ye ye onu o se ye de da ye hunu hwe so obesori no ye nsa bi ne nyane wo it is what sorry now to ase a ya fa na sedama no da na se akura wo che obi ade ase ya na wo pass da afiri ne ho wacha na de no 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 ma wo nkwa ma ho me moje kobai da na se abra wuntu ahwe no edo so sori wonye okay erade de ode beche wonti ye ni sisi e baby awo bi a wanka bi aka ni sisi e no de onye nyi mu se bi a wanka wo sori ye nti afia na ehyeru musa dabi ono de se wo mu kan ya wo nu hu na ba ye na no de achew ti me so won kan ya da na se if so no na domonti e na ye ti ase radio fosu 97.1 yamamu achen yamamu akwaba se mudimo fidie no ato ho adwada foforo kra ni last week adwada na twam enu atwam memenda atwam ma mefi honi nyina atwam we a new day ti didane mu ahusie mu ani nye kansampa e ma ho cheche wo ho re sha wo ho dene na de obeye no ahyase no eno na de beko awieye medi afia amankwa tamaklo me no rasante da ko ne gina ha dodo no anim no manhene ay anope Awurade adom ye wache ye enkwanti ye de bonkrata no any online stories no etwaso be me na menchia wiase hu mejoso de ba wiase hu sanchia enye hu we no ya na nya papa mejoso mechia wo no ano ade so mejoso oba pa na bibi etesa o sa de oba pa so mejoso midofo onye na be chem de meka oba pa krisi so wo de ba bi wo na ja mejoso midofo eze de esisi no enipa ni mu ti mesro papa bi anam ne no tachima o se onipa nti na chi asem se onipa oti wa chi asem a osmosis ona mana nka do se guti very very important ti de make kan so onipa oti wa chi asem a ejobo hu no wa share osmosis no se kwa chief o da no ho na oti the osmosis kan wa chi a and when I the most important thing. So done on now till the osmosis can watch here. Till the aqua super nipa coming hey, yeah, we are saying the big crowd here. My goodness, you are saying who power. The American for 2 quarter game on Tiasia. The aqua super nipa etimino to say there be hey, but we are saying ti na bi ba no sa papa nyumi na ofa bi na de asa wo tunu e da na when you agina ye no sere kwa na e debi nyoma wo ho ti nsa ya chia nya ni ma komna bi o ya bi oboa behind sa anim ne nsa no e ho na wuntimi nti na ho na yehu no dia koso pa na ntwibini anopa mu fa nchemi enini nyina awo say kama nti bibia afia na say me dofo papa afia na bi afia boa o den hwo ye what na me ka ja no hwo ye na nka wo yonko pa won ne nam no no wi ade na o de ahyew wo wi ade o na ni brew ahoye enti no esan se onyame de wo kompempen so wo pe bibia ma oni megu ase nti onu akofa ade no na o de abehye o bag mu na onu asa ayire no twa no se kaza wo na de na ayira nyame anyi wa fofie no ano oni na egu ase no wase woni munyam nyina tika achinchiro na bi ho anya agoro suro nipa to wo anu acho good mother onti ase o se o ye mommy's do debi obi o asiu papa bi hey unim dia so ye ma no wo so no che we no ti ase na wo kasa we kofie bi ma otim se kayiri bombom o kasa anyu me be sim ti ma him ni mi hutu di de o me se o se di de o e bi hu nyum bi atoto de o him be no him say 421 ho amu him wa afia ba kuni pa na wo dwene so yeah, tell me, where do I chat to a crowd? Probably. Yamantination. Oh, maybe me for the I do a chat to a crowd, you had a chat to April Bona.
nyame ay bebre May for so nyame be hye ne woni munyam other months you know nyame be hye ne woni munyam in fact who know whether April or no April the here say biribia da emframa mienu na ebo ye the positive wind that ebo biribia da every second every minute and the negative energy so emframa de bia ebo ye wan kata o wo na wo choose de wo pe ko wan ko di trauma ho amasema wa for positively wo ko wan ko kan ye equal say o kan wa for wan ko twi ka basa na no da na o twe wie nkwanhyia basa wan ko wie cable amu anchi wan ka amu ansia so enti energy in the boss frames are positive negative the over press be ba won chen no en ne be ba ebre ni ntino sem how do atwe the democrat online so enti wo adomonline.com am krom go to government hospital one more appeal to government and a private partnership staff no mo pe be sa nti am adwuma no ba no emergency kura be obi te ni mon fo hu ye mo boy sa mem fo so hu ye mo bo sa you know go so government hospital no omo hia ankran so mo honum mon kan si ani a nurse for na doctor for Bangalore no wo ye betimi pa no makan ma bi na kwasafo djuma e nyina je ho abagim na bibi e ko say omunya ba bi tena pomden no say de omo ye ne da be kosoro sa ntia ho asam eno no na fe ECOWAS court so requires proof of human rights violations for admissibility. Justice Asante na wono so kase waka assemblyman nsusu e the bread news ni se obole school dan nyina adwuregu waka ka kuma to yem edidi kan appeal to bole for no yen ko appeal to abans bole for ye wanim die for na sikafo we kwa na ese mampani there be mampani ni kuro bibia na ana se ni kuro ma bole die mampani kuro edi ampa mampani ka ho ba nyuma na egu no so no so edina ni man ho so ntama mesremo assembly man akasa wa free bole bia no it should be part of your project waka where you waka baby waka for okay nyame baba to aid through mu amon for problem be any yeah no be MP moderates global young MP session at 2025 spring meetings and no so no na mampani abedi a kire dada so ene we free one MPP mpanifo na fiase thank you to no koso se de bro mu news no mu no wo mahunu niema ahudo bi a won susuo se ka ho bi ma 2024 aba no ntwodie eba won mo akwan mu nti wo ba adomonline.com asansem wani sem bebre so wo ho woje bra na fe wakin kan bi ye de to aso tempa ma menka asa apomudi nkomo ba agukansi nkomo ba agudie nkomo eba asemidi kan ho na fe pensem ye de to aso dem but the Ghanaian Times akai bi o say localizing resources exploration management President Akasa osisi egu akwema ya former gudi aye tunu ye be hwese ye Ghana fo ankasa ya bre aden de udi na egu ha na udi na enyunugu ha na udi na enyunugu ha ba ye de na nyina ya former gu ye di nyina de ko ebi kura nka be ka asem propro ye na ye adehye no ebe wi eche na asem propro na ye be fa na ye sa pre oni prepare yo de se ni nyina be ka ha ti hihye egu akwema ye hwese na former gudi aye tunu na stand fa na grant amnesty to dismiss aggrieved MPP members. The young folk in Japan akasa say, oh, MPP amanyuku nipa bi mo kwan fa so free mo ebufuo na tata na we oh debi omo nyina yimi ensem ne ento ensan from say mo nyina mo mbra ne ensan hwese ebetimi ahihye ku no amana kodum pempen so say du a any more say philanthropist donates 200,000 to Akosombo dam flood victims. Oh, obi an ensem ye no oyima Ose Akosombo how we see honum no. Musumo nye 200,000 Ghana cedis mo fanye emwa na biantimi ko kama. Daily Graphic e to aso bokun sese media. Enyi yensem hu ba eyaje yensem. Enyi yensem but onyaminti enyi yensem so da. Ba yanhwe yenso a ebe trashe. Panyipa bia kaso se bokun sese me de esi abaye kotwa omamu nyina no eda ye ho. Yanhwe na yamfa anibre so na hie no ya fa ni ya wadere amani na enwu ntema ehun sunsanso no ebe ha yi pa Kenya Japan asa kasa na meka Times no and over 50,000 teachers receive promotions. Bonsem 50,000 with the teacher for bonsem supposed to also Sabenya promotion with clearly over 50,000
omonya abaso de e o teacher adwuma ni nti ye da teacher adwuma ku no ye da o massive bebre the daily justice so de aba Samia Oku dreams big with Ofie market was also the she bi aba ana brano ho se ko di dwa bi e ko esi e ko bot to say trade fair mini one bi nti o se the ni swadi hu no e tra sample or the bi we so ho ma bi akọ kama e da man GBA president pushes for public hearing in Chief Justice Kusaga Ghana Constitution say the better time I'm paying na powerful se Moses pa se ma boy maame se ma bo no ko du tokonu se onu no nyoma bi wa atosi won ne hihye ne nyuma ya odim dia ene mo fama Ghana fo ni wiase nyina no mo tutu na no na ye tie mo tutu na no na ye tie se de be a obia be won se bibia e de na akọ mpepepe Kasepa for manima Baumia opens up on MPP 2024 defeat quotes Okwe report Dr. Mahmoud Baumia honor shall thank you to us in the midst of all in Chino e wo ho Asha say kasa say na mo da mo me Dr. Baumia na mo ni report e man baza ahokire ene ahomaso ene nioma ba ko mienu miensa bi ene na man be do sam pempenso wi a ye ahokire ye wie ne kwakwa daily democrat say Akando assures quality health care for Ghanaians Minister Health Era Akando ni nyamfo na no da pitiri bisi o say twisi a chire ntempa o say akọ donation ma hospital ko na asa aka say you obi o ho a odwene mo pa me kwamna minta Akando tumo mi nkambom na intimi nya adwuma ne kwaso wuntumi e hot daily democracy wuntumi why hot say zeni aban ehwe efumagudi a wotu kon fo aso otu no asase a konya ye nkrata ho nsem ntinyame anim ne kure ne sika sem kura no e5 fo rebam omo sato so ntinyame anim ni ani brain soja ba we do tumi se wuntumi chema wuntumi ne ni abri pa ani mahanim say Jospon ashase ka Jospon na se zoom line ba be suit ashase boy kokko efi insuto bredu nti efi no ni nyoma e be yira faye no ya anya careful ebe ha adwene yi pa entefia ye di si ha asem bi ho dia ya wie anasa nti se de wasi aka no ye wie erekese du body di agudie mo nsam no ba na fe health tips malaria kum nipa ba you pay attention me mesi me ho ye me yi ko o se o me de makono mu ni ko na afi ko ese +2 ya jina to wa hwe enye izo enti wiki mu kaya ho enye izi enye yano fafa na ye de ka ena man asa obi hu asa me o menya malaria she wadu +2 ti sasa mo na wura nso obo hu otutu ne nso no hu fedi agro e ka hunti no ti mo mi ahwe hu ye wiki mu nso nkomo a ye bedie no na afi ti sa pomudu nkomo ka o ka kanani bre so no mo ze ye ni ji obia so bi ye nyina e ka ho wo de fedi agro na ukoba kra na da ase na wa hojo da ho ese serious eno die enu ayenya opportunity call Auntie Mary Jenny with autism ameba call no atu no ho asi ho a nkura no asabi awo mu nti won wadi dem nti men kasa no ne ade wa ye adwuma ya na wo hwe 70-year-old woman asa time onya no 70 enne baby agent de obe 72 or 73 ne baba mu aba akopɛ ono so by this obenya 47 ma me no nko a wono nko a wahwe akora wahwe no a no so ye adwuma tete no ye adwuma Bank of Ghana then so e ba no condition to oja adwuma na wo hwe ma me no saa time na ma me no kohu no a no wago then so enne aboafo ba mu wo hwe ma me no mo fe kama eniema we nyina individuals bi ye about time mo omkura cerebral palsy nkwara ne autism nkwara no edofo senyame to mo nsam a ya yenkobo asafo ne mo ding so hu last kwabna call ya dey person mu call leposterium ho weja ho papa bi asema do ye artist no na asema o kan ye je se yamfa anwunu o onyini be shemu mitie na mse wow nti che se nye saa na no tie enso abeto nti yare die betumi ato obia anytime to obi hu dodo no oba ho aboa aha de ya na abusu mpo ebi obi baji bibi we say brain tumor bi wo ho kwa ma da mo me ka wo ha
ebi ene am pese me hu wada wo beba ekosi se so na yetimi aba beje aboa onya issue odakolebu sisi a ye hia be 80,000 e de aboa no because ade achi ade esen bia price no nem ekonanim e di time omo de results ne ba ye no me sure say by this time sika no omo kɔ biemu a e be konanim omo aboa ye ho enyame mfa so e hira ye ti ye kɔ agudie mu nsɛm to so radio fosu 97.1 ye da se e say school fees no ye tua siko sika mesro twa de ne sisi twa na keju eba e the first draw na bro 1000 Ghana I star 281 hash star 281 hash option ye 4 no ye Adom TV o de kɔ ba bia wonya 1000 na no pay ti twa ne sisi we mobile phone so momo no aso na su se de me de asu ano pay a am de asem hu kunai enye goes go ye twa bi enye yi na nke ye twa gum sa ba ye twa enye yi ti wu twa se be ya obetumi e de ye da se wo ye ne sa ye kwa